thon ri we mai goi na ta khani zele rong mai ru bian goi ta sa ni sa som na da kho ta men work. Right, my question ko 9 18 boys can do a piece of work in 24 days. In how many days can 24 boys do the same work? Or any thai total work sa to efficiency khani time multiply sa nakang dong efficiency ko 18 boys na the time te 24 days na the ko na khani ko dari na mai kla khan mai ta tan he 24 boys khani ting mik te azu ko so time ge kom san id lo the hai kum na khot kho 9 3 is 27 9 2 is 18 3 8 is 24 2 into 8 equal to days equal to 8 to the 16 days cái thế cũng được option A hết số mấy option thế có rồi nào question number 2 A and B can separately do a piece of work in 6 and 12 days respectively. How long will the together take to do the same work? Thế to A है tiếng mình sro gore sẽ tan tuan khát lôi càng hay cái này B rồi nó mới tục là khát mới tung tan tuan thế dễ rồi nè cái này gore sẽ cái này tung total work thì giờ khó cái này tung total work thì LCM là lộc khó LCM sai to 12 thế cái tu giờ LCM total work là tổng số sam gần quê mấy nhiều efficiency khâu là bắt bên efficiency là bao quê total work divided by days so divide so bên cũng giờ nè LCM hàm thế multiple of 6 and 12 phải ai làm mà cái sai to fraction cái bên fraction cái sai to nhiều khó cái mà cái cũng giờ nè directly divided so mấy number to mấy to LCM tại là tông nghe số có 6 12 sai to 6 to the 12 cái thế 12 to 12 thì mới hệ 2 है A तो efficiency थे कने 1 है B तो efficiency थे कुम सा तो A plus B कने है तंतान करियो ना तिमी अजु कुछ बो सा तो कुम सा तो total work divided by efficiency काय बने थे total work सा तो 12 थे efficiency थे A plus B थे करना 12 पर A तो 2 थे B तो 1 थे 12 divided by 3 सा तो 4 days है काय थे तो option C है सो में option थे करना जालो तो को 5 men can prepare 10 toys in 6 days working 6 hours a day. Then in how many days can 12 men prepare 16 toys working 8 hours a day? Or anu hil tilon bamte mai gan pungu hai jeng stroke tanta ne 6 days korina timi kwe khon stroke ta ne sa kum na ta ma kanu loi lo me ta ne 16 toys bandra ru na 10 toys bandra ru he kanu ta ne sa ko na khane ko darina mai gan ru na kanai hai timi azu tan so tham ke id kan the kan to khong ga ne timi ko khong ta sa ta ne sa ko na ta loi lo me tong ta ne bandra ru na stroke 16 to is ta lo we sa ko sa to khot kai ro ko 5 to the 10 2 5 the 10 2 8 the 16 ko 5 na the 5 cancel ko 8 cancel so ko 6 2 the 12 na the 2 6 2 3 is 6 na the kum sa to 3 equal to d timi hai days 3 days them to option d some option the current zalo da ko question number 4 A and B together can complete the work in 6 days. In 3 days they started together, but after 2 days B left the work. If the work is completed after 2 more days, B alone would do the work in khou. B A le B cái này ta tặng kêu sai tặng kêu hay mấy tông tàn thế timi 3 days timi có thùng cái loại sai total work cái anu 3 unit A thì assume slow ko the efficiency cái này time build mấy để thọ dụ ta timi có hệ ta 1 unit of work time này thế mấy sai to they started together but after 2 days cái này hệ jeng cái này tận tại kêu sai 2 days tận tại này sai to 1 into 2 2 work cái ta lâu thế còn nó question này sai jeng cái này tăng B to left so ta kan the remaining bam du to A karana bam thu the mai A karana bam du mai liap no mai ta ne 1 unit of work ni mai he mai A re na tan ta pani mai A tan ta mai 2 days jeng nai go re tan sai mai jeng nai go re tan sai to hi kai kho remaining work hai 3 minus 2 equal to 1 work the mai 1 work hai A karana re jeng nai tan ta pani sai A into 2 days है 1 work है तालो बनी थे कुछ साथ A तो efficiency A रे ना टाइम भी हो में तो जो बने था 1/2 unit of work per day tí mi khát cái 1/2 टाइम बने थे कुछ तो B खान को ने B तो efficiency को ने 1/2 टाइम में थे cái dạng तो अनु को
เขาอนุขบกันเนี่ย a plus b ตรง efficiency เห1เนี่ยตัวนั้นใช่ไม่ใช่ตัว a เห half ใช่ตัว b เนี่ย half นี่หมวยเท่ก็จะตัวให้ half ก็เรียกเหมือนกับ1 unit work ที่ใกล้มันตรงเท่ก็ไม่ใช่นะไม่แต่กวยเนาะลาตัวดับบ้างมันส่วน a เห half เท่ก็จะตัว b เนี่ย half เท่ตัวนั้น direct ลาบตรงเท่ไม่ใช่ตัว b ตรง time เหจุดโซ่ตัวนั้นใช่ b time ใช่ตัว total work divided by efficiency ตามนี้เท่ตัว total work ที่เห 3 unit of work นะก็ละ assume สู่กันเท่ผมจะตัว efficiency เห1 by 2เท่นะโน้ขวดไปแต่เท่ก็ค่ะไม่ใช่ตัว3 into 2ก็3 2 is 6 days ตามไปนี่เท่แต่ตัว option D เหสม option เท่ก็ result ตัวก็คำเรียกไม่ question เท่ a man can do a work in 10 days with the help of boys he can do the same work in 6 days if they get rupees 50 for that work what is the share of the boy ไม่ก็ขัดปูเหไม่ตันตันไม่เจียงรู้ตานี่ใช้ตันทวนขัดฮะไม่ตัวงานปูเรานะขัดก็ไม่ตัวขาล้อไม่กันก็ไม่ต้องตันเทเจียงสรุปเขารวยหนุกไปตันตัวนี่ตัวนั้นใช้มันจะ total work แต่ผู้บอกเขา total work ใช้ตัว LCM ตาเขา LCM ลาเราเขามันตัว6 10 le 6 तो LCM में तो 30 है तो आपने थे तो 30 divided by 10 से तो 3 efficiency of A है efficiency of man 3 unit आपने थे तो A ले man ले boy कने बागरे efficiency तो 30 divided by 6 तो 5 units आपने थे मैं 5 units अन्य था है man कने boy कने करीब में तो efficiency है साइम तो man तो है नो खो 3 तो फुपा लोगन थे खो है 3 ना थे तो लियो नो में 2 unit तो boy हम ताप ने थे खो ना मुको में तो क्वेश्चन को if they get rupees 50 for that work what is the share of boy मुको में तो तान करीब मेंกันको share को तो लो को तो wages ने मुको में तो share फुपा मेंกันको है अन्य तो वो तो कगे ना वो सांग वो तान है कगे ना तान अजु तालो वो mấy cái hạt bùn hay du tông tàn ta lâu sẽ mấy tụ mấy du mình thì lâu ni mấy cái hạt bùn hay du nó tông tàn ta lâu sẽ hay du nó tông tàn mày thì ni cũng dễ đã nu bây giờ phụ bậc khô sẽ tu work à du ta lâu bù sao mình thấy nu phụ bằng cái này thế cũng bây giờ tu không mấy men mấy cái phụ tông hệ phụ bậc khô cái này cũng mày 6 days tàn tàn này sai cũng bây giờ 3 6 18 work hay tàn tàn lâu thế câu này là B tông hệ B này boy gan pulau này này sẽ giang sruk tan muai thế giang to mấy men le boy cái này ta cái đường 6 days tan này sai này xem to khang khát này 6 tan cái đường tuần thế có 2 6 12 work hay tan thế gan pulau này hay hơn là lạ sáng cũng là bây giờ hay work của tan của qua đây tuần là sai em sai to total work hay anh 30 ye tuần là assume su kan thế mấy 30 hay rupees 50 ye tuần question को तिलों तो if they get rupees 50 for that work sai हम तो boy तो azuta boy तो 12 work ta अपने 12 work इस साइड तो अजूब नहीं था rupees 50 divided by 30 into 12 equal to rupees 20 है गान पुलाव ने फंग में तो का दाम थे मैं साइड तो option A है सम option थे खौ ना question ना main तो फुपरो साइड तो तो select अजूब नहीं था तो exam ना 50 minus 2 साइड तो 30 30 แต่การตัวไม่ผู้เมนผู้ตรง salary แต่ตาบนี่เท่เอาไว้ใส่ตรงวิดีโอตัวเขาเรียนร้อยไม่สูงกันนี่เท่วิดีโอให้ไกด์ตัวตรงนั้นเท่ subscribe สโลว์คันนี้ share สโลว์ตรงกูเท่